sengilalele kakhulu abantu bekhuluma ngendaba kaSamora, ngiyitshela ukuthi hhayi ngizoke ngizibe nje ngingakhulumi ngayo. Kodwa hayi bafethu ayizibeki kule ndaba ngoba ilokhu ibuya namavidiyo akhe futhi alokhu edlalile la ku-TikTok silokhu siwabuka nje. Sengibuka-ke abantu indlela abaphawula ngayo. Kade ngibuka nje noZikode lana ekhala ngokuthi uke wafika umndeni wakhe uthi uzomlapha leli khanda egcine lithathe umphefumulo wakhe, kodwa kwaphambana ekutheni bengamfici. Sengiyabona-ke nami ukuthi kahle kahle ibhadi libe lapho ngoba uma ubukisisa impilo kaSamora ayikho enye into bengayivikela, bengavikelwa ukugqirha kuphela. Into yakhe nje bidinga ukuthi eqine ngokwey'nyanga. Siyabe kulokhu esisola uNkulunkulu futhi uNkulunkulu uzimelele. Uma ubukisisa nje indlela abephila ngayo Samora ube umuntu nje, angicabangi futhi ukuthi lezi zinto zamasonto beyihlanganisa nazo futhi akaze simuzwe ekhuluma ngoNkulunkulu. Ngaleyo ndlela asicabangi ukuthi ngempela ube nobudlelwano obujulile noNkulunkulu. Ngakho-ke into yakhe bengamthinti uNkulunkulu, kodwa into yakhe ibithinta nje impilo yakhe nokuthi uqine kangakanani ngasemthini ngoba leli bhizinisi abelenza mase sikhuluma iqiniso nje elingelifihlo kuyathakathwana laphana. Hhayi indaba yokudlala futhi naye uhambe ngakho ukuthakatha kube yinto nje ebicacile. Ngaleyo ndlela leyo kusho ukuthi kulekhe ekutheni yena engaqini ngokwanele. Ngiyazi ukuthi abanye abantu bazoyihlaziya ngenye indlela ebhedayo lento engiyikhulumayo, kodwa injengoba ngisho nje.